إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأقيموا وجوهكم للدين حنفاء متمسكين بالفطرة التي فطر الناس عليها، وهي طهارة الباطن والظاهر. فأما طهارة الباطن فهي بالتطهير القلب من الإشراك وخلاص العبادة لله وحده والقيام بالأعمال الصالحات. وأما طهارة الظاهر فمنها ما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفترة أشهر من الفترة، قص الشارب وإنفاء اللحية وانتساق الماء والشواك وقص الأجافير وقصل المرازيم وقصل البرازيم وحلق اللعنة ونتف الإبت وانتقاص الماء يعني الاستنزاء. قال الراوي: نسيت أسرة إن لم تكون مدمنة. أنبياء لتنو أنبياء يفضلي أنبياء نيني على في أكانكشي كباني ركون تورو منانك بارجو نيالي جومين كندا ودي كندا بغاي نيالي جومين فيلي كندا بغاتي سرولا. أنبياء سيريا ما شيت مني باتو تيلا مكا كني على كلم بيوتي جونيغونتي على لا. ambe soria muhammad wala ka jondo ala ka cirendo kisini nema bakana ka dunkana ka sebo ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boye mu'minu ay siralanye masamin korota lendo aka duskun kalasi ka wujjo dina ye dina min jengena ka bo galon dina bema aka minalike ni danchogo ye ani sunnawiye dan cogo munu ni ala ya hada maden da uka o dan cogo nyuma ye munye o yede hada maden ka konona ka senaya ani kai ka kene mala senaya ni ye dan cogo yale hada maden da uka iki ka konoya senaya ki ka kene mala senaya konona senaya le ye munye ika dusuku senaya kabo fulanka foyama ka dusukun seneya ki ka bato be kalasi ala kelem pewye ani ka joni bara nyuma keliye ninye konona seneyaliye minye kene mala seneyali abedo kono hadisa minna na hadisa sahalen kono minye sahih muslim hadisa nana kono hadisa imbora amba aishatu da ya lakali ako ciden ko tambe ko uludi hada maden dan chogo beta de alai hada maden da okade ulu ye sunna de ulu nyinine ndo hada maden fe ko ke kota yi aya foloke munye qassu sarbi nin koroshi ce nin koroshi borela ika nin koroshi ika tige ika boy waye hada maden dan chogo nyuma de abe hada maden seneya ika kene mala ba seneya parce que nin koroshi mfule na chayara fe munum bo bol nin kono ibe dulo ala
nu dilola ala o be ken nogo de akono ni be mi abese ka do ika miji kono ni be dumuni ke abese ka do ika dumuni la nogo de do silamiya sariya ka ako aka boye anana bi hurata ka hadisala ciden ko jujju sawariban wafiru warriqu liha jujju sawariban warriqu liha wa khaliful majusa ciden ko ninkoro shi ko ayatige na cogo dola hafu sawariban ayen ninkoro shi aya boye pew donc ni nye silamiya dan cogo nyuma doye ani ciden ka bila surali do ani ciden ka sunna doye ni nye ninkoro shi akatige ka boye fulanna wa infa'ul lihiyati ani bomboshi ya faka ke bomboshi ma katoye pew bomboshi kabila akatoye maka kana kala oye hada made che ka dan cogo nyuma de alaye bomboshi de ke ka che ni muso bonyogo nanaye ani bomboshi be che ka che ya dafali de yira oda to don ko yimaye ni hada made be demishena la wakati mi ika fanga madafa bomboshi te ye ila men ni kuma sirai be fanga soro fanga be ka dafa kata bomboshi be boila bomboshi yere che masiri de yani ka che uni muso bonyogona hadisa duru nyogona nana tide nyanya marikanke bomboshi kabila shini shi ka foto ko tekelenya o hadisa iri way duru nyemunye hadisa dola tide ko afu liha ayi ya fa bomboshi ma ni nana na chogo dola afu liha aye bomboshi bila ka dafa ni nyenna cogo fulanay na sogo sabanna arruquliha aye bomboshi bila aka janya na cogo nani na arruzuliha aye bomboshi aya toy aye makononi kay ka toy wenna cogo nani nay na cogo duruna wafiruliha aye bomboshi bila ka chaya nimbe nana hadisa kono min bayira ko magate ke bombosi la bombosi be tewede magate kala atedi fente tige ka bola ni hadisa iro way duru min fulani ni na cogo duru min fulani nya kelen kele bay ayira de akato ede e bombosi hari qur'ana ode ba kono haruna qala ya buna umma la ta'khudhu billihiyati wala birash harna ko musa ma komba denke kanim minanim bomboshiye kanim minanim kunshigiye nabi nyuma na nyuma temena mo nyuma temena abbe bomboshi tigide kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasul lihiya ciden tunye mo ya ka bomboshi tun katta kosobe bomboshi chaman tigide tunye cidenye sallallahu alaihi wasallam hadisan min bena minye ko Abdullah ibn Umar konna tara hiju law be alumura baka bombo sitige ninye Abdullah ibn Umar yere ka yere jija de ani sebo to ma benina akakke wale min fulini nye fana ani ciiden karisa sahalen te nyogonta e pe Abdullah ibn Umar tunta ke wakati be konna tara alumura la de na tara hiju la o yere te bombo si betige de aba bolo de fa bombosila ni to min tora bolo fa in ko fa botige donc oni eka bombosi tige chogote kelenye oni eka bombosi din chogote kelenye e pidele la tese kene Abdullah ibn Umar ka kuma e ka ciden ka kuma toy donc bombosi magate kala foite tige ka bola hali doni ke ba munun ko fembe tige ka bola u bin nakata wu kono foite tige ka bombosi la iba to a chogode la ew bombosi di haramu do silamiya sariyala majhabin nani be bennen baka ko bombosi dili ya haramu de junubu de do haramu de do wajibi bombosi kabila bombosi dili ya haramu de majhabi tigi be benna oka ko bombosi di haramu ye et puis bombosi di munyake haramu ye parce que hadisa do la bi hurata ka hadisa ci den ko khaliful majusa kwaye majusiya ufonko nyogonya
majushiyaw de be bombo sidi hadisa na cogo do Abdullah ibn Umar ka hadisa khaliful mushrikina ko ay mushriku fonko ngonya mushriku de be bombo sidi akana ka bombo sidi donc ni mo min be bombo sidi bilala ciden ka sosolila ciden ko ka bilade ya fakke kamade an ka janyadi ni e ya di ye ciden soso kele bombo sidi la kafiri la degela de ye fula parce que ciden ko ay mushriku fonko ngonya ay majusiya fonko ngonya ni e yi bombo sidi ye mushriku la dege ye majusiya la dege ni nye fulay sabana bombo sidila uko aibe muso bonko nyogonya de ye mo ni bombo site yala aba di ka boy iye muso de bonko nyogonya ciden fana ko lana Allahu al mutasabbihina min rijali bin nisa ciden ko ce munumbu yere bonko nyogonya muso la ku dangalende do donc bombo sidi muso la dege bala bombo site muso de la ce kana ke ko bombo site ye ela muso la dege de do ewa bombo sidi ibe do alaka dali yele malila ni mo min kam masini de be e bolo duguje ibi ka bolo ki ka bombo la de folo ni e ewa shimi nye dro ina tige ka boy bombo site ye ela ala yike bombo sitigi fana ye meate ye ela eye alaka dan chugo yele mabagade alaka dali yele mabagade eye parce que ala ya yira ala ko fo bombo si de kaye nela mi ate ye nela ye alaka dali yele ma donc cide nyamari kan furana ninde akoy ya fakka ke bombo si kana tige ka boy aka bilade minye sabanaye washiwaku ani gese dan chogo nyuma de gese ciden ka sunna de gese ciden ko lawla ani asqala ummati la maratu biswaki ma kulli udui wa fi riwayati ma kulli sala ciden ko na tunte gele ale kam manton ka tumbu nya mariani uku da gese salliji ka gese do da kono ka gese ube sallu ku da gese donc gese fana hada maden ka gese ka ki bolo bi da gese naye ciden ka sunna do hada maden ka dan chogo nyumando gese abe gele kai ka ke wakati dama dawla wakati folo ni da kasa yele mana imena imami ube imena imadumuni ke ube ka kuma chaya ube ka makuni chaya ube ye fendo du kasa be minna da kasa yele mana ida gese libe gele ya kan yorola afulana ni bena salijita ibi da gese asabana ni bena salibe gese ki da gese anani na nibe do ika sokono amba ya situ nyenenkara ko ni ciden do na ka sokono baka bara folo beke jumaye akoka ka da gese ako ni ciden do na aka bara folo beke de ka gese ta ka da gese ni do ni ka sokono ani fana ni kisino yara ni be ni wulila ka bo sinola ida gese ani ni ba fe kana jikiru ko be ba fe kana qur'ana kala ibi da gese donc ñini ni feni yoro dama do nya da geseli be gele ka ni yoro dama do la da geseli fulen nafa bala amba isitu ka hadisa be akwa shiwaku mataharatu li fami wa maradatu li rabbi ako da geseli be ke sababu ka da seneya ko akadi alaye abe da seneya akadi alaye donc ninde sabanay nani na oyisi sahul may ani ni be sallijita jif sama kadoy nun kono ka finye ka bo o fana be ke sababu e nogo munum be nun kono abe bo adoye munye ciden ko waqasun al ajafir ani ki ka soni utige ni be che ka be musoka kani ka soni bilaw ka janya yi soni ikato ku tige hada maden ka dan chogo nyuma de ciden ka sunna de do sallallahu alaihi wasallam ani waqasul barazim ibolon koni tugu yoro nunu sanfela ikato ka uluko parce que ne hada maden be nogo yoro la nogo be se ka do ukono bolon koni tugu yoro sanfela ikato ka ulu fana ko ode qasul barazim wa natifil ibit ani bara minye kaman koroshiu ikulu bukoti hada maden ka dan chogo nyuma de do ciden ka sunna de do ika
kaman koroshi iku bogoti ni mo min be sha bogoti li la iba bogoti ni mo min te sha bogoti li inkoro iba di ka boye parce que ni shi chayara u yoro fanala no de be ke abe kasa jugu de kriye kasa jugu de be boye wodi ato silamiya sariya ko akatige ka boye ika bogoti ka boye ni min ni te se bogoti li la donc adi ka boye min yi kaman koroshi wa haligul anati ani minye barakoroshi ube hada madenye fela ube musonye fela shi munum be boa kerefe chiden ko lu fana kadi parce que no olo fana chayara ye shi chayara ye no be do akono bena ni toro do ye hada madem mani banaw silamiya sariya ko o fana kadi ka boy ani juman wore wa intiqasul mai wa munye ni tara nyege na kiyere seneya kabo bana kutama yani alistinja ninde konontonai iko fanake tannaye munye minye hadisa mafulanye minye mushabu akwale nyina na tanna ko komme obeke da muguride illam takuna madimanata tannaye mbeke da muguride iki da muguri ni be salijita no munumbe da kono ulu fana kabo bon nintan de be ambay shetuka hadisa kuna yemmi mafula kabo chide mbolo shehi muslimu kono hadisa wurena na Abu Hurairah bolo ale ko chide ko al fitratu qamus al qitanu wal istihdad wa taqlim al ajafir wa natf al ibti wa haliq al ahna ni nduru be Abu Hurairah ka hadisa kono me duru min be Abu Hurairah ka hadisa kono amma ko be jumama na mafo alqitan bolokoli ni woye ciiden ka tasira de woye hada maden ka dancho ko nyuma de men ni bolokoli ye ceta woye wajibiye ka ce ko shigin nege koro ce ka shigin nege koro woye wajibi de men muso tawte wajibi woye sunnaye woye fen kanunay me ceta wajibi de بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقتل لنا في قش الشارب والتقليم لأجافير ونتف الإبت وحلق الآنة أن لن تترك أكثر من 40 بل ما أن يمنوا فتح min ye soni tigeli ani ninkoroshi tigeli ani ewa barakoroshi ani kamankoroshi Anas ibn Malik ka hadisa nana ko cide nye wakati doke nunun tigeli o wakati kana teme abara fo ka suru yu tige ako cide nye wakati kanye ninkoroshi tigeli la ani soni tigeli la ani kamankoroshi tigeli ani barakoroshi dili ku ukana teme tilebi nanika mana tilebi nani duguma ibeshe ka fenkare dogo ko ibeshe ka ke ube ni e yere ya do shin nunun bora doru cha yere ibeshe ku di me chide nya dati de ke ni ameni la umeni la chogo akana teme tilebi nanika nu meni la chogo ukana teme tilebi nani konika tilebi nani kana teme nimi ka sonu tige tilebi nani kana teme ika kamankuro sila nima tige tilebina ni kana teme innin koroshila nima tige tilebina ni kana teme barakoroshila nima dika boy a wakati france jam dati jam min bala cire nya danke tilebina ni de o kana teme abara nima ke قال تعالى فاقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة
ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بل من دل بيرم القرآن آية كنو على ديكو فاقيم وجهك للدين حنيفا أكوي كي يرجو كي يرتلي على كدين من جننا كبو قالون دين بما للدين حنيفا التي فطر الناس عليها دينا مني علي هذا مدون داكا دينا مني علي هذا مدون داكا يرجو إكي يرتلي ودينك التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أو علاقو على كدان شغو مغشيكا نو يلما موكا على كدان فيون يلما على يدين بلا سرياكا بلا شغمي مغشيكا نو يلما على يكدان فيون دا كو كجغني سريا منو يعني دينا منو مغشيكا نو يلما على كو دي دينا تيرلني كومي مغشا مانتارو كافوني سريا نين جغو منو فلكا دي silamauma kabara kenu uluye ulude dina tirelenye me chamante ulude do wodi ato chamambeta kafiru ladege uka koula walakin aksara nas la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu awa akayire sage kata alama ayesira alanye wattaqu ayesira alanye waqimu salata akasallina ta chogola wala takunu min al mushrikin ala ko akana ke komi mushriku akana ke mushriku yede wafule kafo ciiden ka hadisa kono Abdullah ibn Umar riya Allah kalanye ako afu sawariban wafiru liha qaliful mushrikina kwa ya kannun kurshi utige aka yafa bombo shima ka bila kachaya aka mushriku fonko nyogonya wa aya kuna lako wala takunu minal mushrikin akwa kana ke komi mushriku de من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا مشركوا يمغو جمعيه ولود يوكا دين فرافرا كاكي جمعكلو كل حزب بما لديهم فارحون جمعكلو بي أبيك غلوم من كالين نسونجالين أتاي كلين كلي بافا لرتادي يتشنياي أبين نسونجانا كاسرون غلوندو دونك ولاكم مؤمنو كاناكي كومي ولو نيوغو سلامو كاناكي كومي ولو نيوغو silamu eka adabu ika jogo ni alaka ewa sariya jogo da ni chide nye munu fu iye ala yode fo qur'ana kono wama kana lil mu'min wala mu'minati idha khada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ala ko teddaga mu'mini chemaye ateddaga mu'minu musomay ni ala na ka chide nye kiri min tige ka ke jogo mi kam nyamaru kam indi ateddaga au kan nindi ngako la ka ka suganti ko ola ni ala ko mi ayetoko ni ciren ko mi ayetoko ako ladege akodeta wama atakum rasulu fagujuhu ma nahakum an fantahu ciren min dama sariya la yamina tiyel nya bali min na ya toy ni islamu ba soro uba fe ka fara nyon ka fanga soro de fu kattu ala tade ko kattu ciren tako nan tugura ala kanya markanko an tugura ciren kanya markanko ala yam fatanya ka bomunu na nyu toy ciiden ñam fatanya ka bo munu nya anyu toy ambe fara ñogon ka ambe barika soro dinya kafiri beba yire ñini me tanke islamu mako chogola mbalimo ka qur'ana ka sariya utako barake nu me ciiden ka sariya na ka sunnata ka barake nu ye foy tu sere ni fitinate wari yato ala ko qur'ana ko fali yahzari alladhina yughalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibahum azabu alim ala ko mo ko yere koloshide mogo munun be ciren kan nyamaru ko fonko nyogonya ala ko ku jantu yere la de ku yere kolosi depuis ka janya na moya ko no fitina kan usro o fitina e munye ku dusukun jenge ka munafiqiya bulu dusukun kono anika e wadna ewa fitina wala shuma sécurité baliya jamana ben noni hada madum ben noni mogo be nyogon jugu yaw be nyogon kono ya wute se ka fara nyogon ka fana ni jinya fitina wude ala ko mogo ku yere kolosi de munum be ciiden fonko nyogonya akanya mar kauna ku yere kolosi jiya kono ala kana fitina la suma ube yomal qiyamah do akana ala kana la jabal suma la jaba min bola dimi donc namba fi an kala fi an kanya na ya kono ciiden ka tasiraw de kanyini an ka barake nuye no sino hada madum be lafiya nyini yoro ni ciiden ka nyamaru ka batolite ni qur'ana ka sariyawte ni qur'ana ka adabute ni ciiden ka sunna ka adabute ni hada madon yin lafiya nyini yoro atesoro lafiya be soro ala
tuguli de la katugala ta ko lafiya be soro katugu ciden ta de ko awa ulu de be mo fara nyogon ka fana de foy tese ka silama fara nyogon ka ni ala tate foy tese ka silama fara nyogon ka ni ciden tate sallallahu alaihi wa sallam man ton folo ni ya ye wuje jiya mara u shera bema u shera jiya ka kafir bema u benna ala ta inde ka u benna ciden ka sunna inde ka u ma fembila nunu fura de nye wariatu ye jiya be mara ne munyato manto laba ube dogoya mala ube gerentela haru yere tatu yere ye uye ala tade bila ka sunna bila o ko fe uluba nyini fana ko silama ka be oka silama te siga fanga soroka fanga be soro silama ka adabu de kono fanga be soro ciden ka batori de la walillahi li ijjatu wali rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun ala ko ni mo min be korta nyini korta be nyini ala korta be soro ala ka bato de la korta be soro ciden ka batoli de la korta be soro de mu'minu nyumo farala nyogon ka kamunun ke adabu li sirani sariyaye ka fara nyogon ka ola ko ke ala ko korta be soro o de la me ko munafiqu to do de munafiqu nyana jinya ko kura munu nyana namma do ulu de la kanyere kari ulu de la ntese ka fanga soro la fanga be soro ni ala bato de fanga be soro ni ciden batoli de fanga be soro de tay ewa sabi ewa sebo tabino tabino ni mu'minu nyuma farala nyogon ka kamunun kisiraye fanga be soro ulu de tugu nyogon yalila ambe ala de la ko no ya jamana yinye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين